Anya laki din! Wen, anak ko, dito'y kayon ngagnaid iti asawam. May mayat metlaeng tapno makaurnong kayaw. Nang runa no adanton anak yaw. Naragsak kamay kaninanang yaw iti dayta, anak ko. Saan nga ta nakababain kada kayo kaninanang, tatang? Anya laki din aya, Jimboy. Kasla saan da ka nga anak? Awan parikot. Agnaid kayo lata dito'y balay. Agyaman ak tatang. Nagrigat ti agab-abang. Tadi tala ti papapanan ti matmatgadan. Isu nga ron nga umanugot kami kaninanang mau. Nga agnaid kayo dito'y. Agyaman ak manen tatang. Hala nga raw, ingkay bunagan ay nagiti gargarit yaw. Taagyan kayo dito'y balay. Makabannog matiagbo nagiti gargarta, Jimboy. Sana balitan alpasen. Ken manulaang mit tabinunag ta. Kaldero ken kawistalaang may. Mabisinak pa'y. Bareng nakaluto ni nanang. Mala. Agi na nakapay bakay. Tay nakitain no nakaluto ni nanang. Agawaan na kumamot ti agluto ta mabisinakon. Bayo na bedmet ni nanang mo nga gonggonay. Awan pa'y aalistuan na. Nagalasan ti ugali ti manugang maulakay. Imbes nga agsasango tayo amangan. Ngam pinapanaw na takit din. Nasakit tinakam ko. Anya laki din aya, bakit? Basit laba nagdayta. Agtong paltalatan, tapno awan terere. Ay, masairak ka talaga lakay. Apay ngay abastos ti manugang ta. Bay amon kunakmait. Salaan talata ti ugali na. Ta asawa mo iti anak ta. Nasairak lakay. Kunametlan no kwarta na ti inggatang ko iti inluto kasidaan. Awan to pa'y tinted na nga uray piso lako maamaigatang iti sidaan. Bakit? Pasensya amon ti manugang ta. Oh, dayta ti sidaw nyo, tatang nanang. Ha? Sabaw laang. Wen, agtipid tayo. Idulin ko daytoy dadduma, tas si datay tumanen inton rabi eh. Anya? Ay saan Di nakamkit din pagsidaan. Umanay dayta na sidaw nyo. Nayunan nyo la itiin na po'y dayta sa bawayusan. Anya? Di kay agriklamon. Nagriga tibiyag ita. Iso anasken agikonomya tayo. Nay, apay ngay akasta grasya. Naimbag kumano si katigim matang dita sidaan. Apay ngay asabaw laang ti ipasidam kada kamay. Nagalas man gayam ti ugalaym. Basta dayta ti sidaw nyo. No diyo kayat san lang. Saan mo kumamod nga imutan da nanang kentatang bakit? Nakaragragsak da ng pasangbay kadata dito'y balay da. Ita, imutam ida iti sidaan. Kaasi damay. Rumbang laang ti kasta nga inaramid ko. Tapno maamuan da ti ugalik. Anatipidak unay. Saan akin natipid da ita? No di kat kinaimot. Laglagi pa madadakkel ko ida. Kan nasayada kadata. Iso apang nga asim. Tadi mo ida imutan. Asino ti isakit mo? Siyak wano isoda. No isoda ti isakit mo. Agsina talaangan. Mala. Lipate mo ti imbagak bakit? Tadyak kayat ti apa.
Oh, adto iti may sa pandesal, nanang, tatang. Paggudwaan nyo dayta ah. Ha? Paggudwaan mi dayta pandesal? Katuan, umdas daytan apagarmusaran yaw. Apay ngay akas ta. Idinto ta sika ket uray la upat ti adda dita plataw. Sa adda pay itlaw nga ipalaman yaw. Ay kanan mi daytoy ka ni Jimboy. Ay una yan ti kinaimot mo kada kami akatugangam, Gracia. Di o kayat dayta pandesal? Oo, di saan laang. Saan man, Gracia. Kayat may, kanin main, malabakait, agar musartan. Madiday to yan lakay. Kita umot ti kananda nga agasawa ang nga insagana na. At dapay creamer ti kapida. Sakit at dapay itlog apalaman ti pandesal at tinapay da. Idin to tadata, awan creamer ti kapita. Ken awan itlog apalaman ti may sa apandesal nga inted na. Sakit paggudwaan tapay. Manyalaki din aya, bakit? Agar musartaki din. Mabitlang, tagudwaak to'y bugbog to nga pandesal. Ay sana mabalain. Inakagluto iti kanenta, lakay. Saan nga umdas day takagudwala ang apandesal a kanenta? Ha? Padasam ti agluto, nanang. Ha? Tapag sasawan kay ti saan amalamlamo ti aso. Agtip-tipid tayo. Iswa di kay nabuslon iti makan. Kasta ti ugali ni ipaggrasya, nanang. Grasya nga agpayso tinagan na. Ngam kabaliktad mo ti ugali na. Uwan, nakaimimot launay. Jak laim pagarup ama iturad na kami nga imutan iti kastaunay. Akas la isumutan ti akin kukwa iti balaymay. Bay amman tayo nakpagsasawan? Ay sana lorna anak kaw. Bay am abagbagaan ni Jimboy akabsat mo. Sige, nanang. Ngam no saan latang agbaliw. Nasaysaya at no papanawin yung idan ije balayaw. Ha, ay saan anak kaw. Kaasi damot. Ipagpagapuklatan kin ni Jimboy akabsat mo. No sa dinukat ngamin atin ang kit-kitaan ni Jimboy di ta asawa na. Nagalas mat gayam ti ugali na. Adto yan ti swildok, Gracia. Gumatang kay tinaimas sa siday na. Tagsida tayo ita itinaimas. Won, ariglado lakay. Inak makitsenda. Kan adu pa iti kayat ko agatangan. Gumatangak pa iti bistidak. Medyo mabayagak nga agawid. Tainak pa'y agpaparlor. Iso asaan akon ang makapaglabapay. Sige. Tasya akong ti aglaba iti kawustaan na ornong. Bakit? Rumbag lang nga si kati aglaba. Gaputadyak kayat amadadaol dagiti ramay ko. Amanga numatukol dagiti kukok. Sige nga ron. Inkan makitsinda. Taglabaak. Bakit? Malalakay, mangalakan iti sidaam. Wen, bakit? Mangantayawn, taitay pa'y mabisinak. Ay, mabitla ang nanang, tatang. Day tala ang dilis ti sidaan nyo. Anya? Bay anyo day ta adobo a karnit baboy, ta sidami ka ni Jimboy. Ha? Mala, wenain. Nuday tatikunam, Gracia. Sidayo laeng takarnay. Taday tadilays ti sidaen may. Ay sana mabalin ah. Apay ngay aday talaang dilays ti pasidam kada kamay, Gracia. Kat siyak pa'y tinaglutaw. Agreklamo kayo pa'y laang? Pagyamanan nyo pa'y tada pa'y dilis a sidaan nyo. Ala, wenain. Awan reklamo may. Sige, bakit?
Mangantan, kaday talaang dilays ti sidaan ta. Bayantan nga isudalaang ti agsida di ta adobo a karnit babaw. Apay kasta ti ugalim, Grasya. Imutam dananang kantatang nagawan ababain mo Naikamkamang ka lang, ngam kastakit din ti aramid mo. Awan respetom, bastos. Nagadun nga imbagam, Lorna. Hoy, di ka agin lalaing dito'y balay dananang kantatang, ha? Tasi ka, awan apulos inkamang mo. Ultimo badom. Ni Jimboy akabsat ko ti gimatang. Tasi ka, di mo ammo ti manggad. Day ta agpapapintas ti ammom. Ay, awan bibiyang mo. Pumanaw kan! Nagalas at talaga ti ugali man niya. Nagpuskol ti rupam. Di nakapailakad isina ti kabsat ko. Ta saan ka may bagay kan kwa na? Napintasak! Iso adinak maiturad nga isina ni Jimboy. Nusika, mabalin a kabailan na ka nga isina ti asawam. Gapo talaad ka. Ngam siyak, imposible ang mapasamak dayta. Ngamin, napintasak launay apara ka ni Jimboy. Agraraman! Agraraman ka talaga! Nagdakas pa'y ti ugalim! Oh, daytoy ti sidayo ken ni tatang nanang. Noodles. Ilutom taday ta ti sidayo niyaw. Noodles? Idinto ta pinagluto nak iti tinula? Saan kayo akasali? Si dami lang ka ni Jimboy to'y tinula. Asawak ti agtrab-trabaho. Iso ano anya ti ipasidak kada kayo. Ano sanyo? Pagyamanan nyo pa'y kidi ataadda. Ay, saan ka lang aruden nagtrab-trabaho dito'y balay? Imutan na kami pa'y akatugangam. Nagalas at talaga ti ugalim a manugang. Nalalas pa'y ataro payo. Sana kun a makaanos iti kastang ugalim, Grasya. Di pumanaw kayo. Ngamin, uray siyak, di kay magustuhan a katugangan. Anya! Dito'y kamin balayaw nga agnaad kininanang Mau, Lorna, ta pinapanaw na kami ni Gracia. Nagalas matin ti ugali day dyan tao. Iso pa yan tinang papanaw kada kayo iti mismo abalayo. Way nanak ko, pimanaw kami latan, tadimi kayat tiriray. Sige tatang, agyan kayo latta dito balay. Awan parikot iti dayta. Saan nga ta nakababain iti asawam? Saan, tatang? Anya lakit din aya. Amo yumat aman nakaawat ken nasingpet ti asawak. Malangaraw, dito'y kami pailaang anak kaw. Kitagyaman kami unay. Gaya mo, Jimboy. Anya ti kayat mo nga inuman, ha? Kape? Wano, tsaa? Tsa atarupam. Anay ko. Apay nga atinong panak matan, Jimboy. Anay ko, nagsakit. Pinapanaw mo da tatanggan nanang nito'y mismo abalay da? Nagpuskol teropam. Pimanaw damot. May mayatan na pimanaw da, tapnaawan pasalsali. Inan-anusak tinagalas nga ugalim, Gracia. Ngam agraman na kiti dadakkel ko. Pakitaam iti nagalas nga ugalim. Inimimutam lang arod idan.
Pinapaano mo pa'y ida dito'y mismo, Abalayda? Anay ko. Tinungpanak manan. Anay ko. Ala, pumanaw ka! Diyak kasapulan ti asawa kaskin ka. Panaw! Ha? Papanawan nak? Lakay? Saan ka kay lalaan? Iso a pumanaw kan! Jimboy. Pumanaw kan! Ne, apay nga imay ka dito'y balay ming grasya. Lorna, kasarita kumadananang kantatang. Tagsublida iji balay. Saan da kayat ti agsubli no adda ka pa'y dayjay? Kasarita kumadananang kantatag ipag Lorna. Di nakawagan iti ipag. Tadyak kayat ti ipag akaskan ka. Tinasayang at nga ramidam. Agawid kan ijay lugar anagapwam. Pangasim ka di, Lorna. Ta kumbinsiram dananang kantatang agsubli iji balay. Tano saan da nga agsubli? Sanak mo't amakastro iji balay. Ay na, saan mo abalay dayjay? Balay dananang kantatang mi dayjay. Iso ang pumanaw kan. Saan da ka akayat ang maikamang kada kami? Ipag Lorna. Pumanaw kan! Saan da ka kasapulan ti pamilya mi? Agpakpakaasi ang Jimboy lakay. Di na ka di papanawan dito'y balayo. Awan mas no papagturungay. Naikatan ti panagayat ko kin ka, Gracia. Total, saan tamot ang nagkalaysa? Kin awan mo't anak ta. Kang runaan na, jak kayat ti ugalim. Bastos kun awan respetom karagiti dadakkel ko. Agbalbaliw akong Jimboy. Lading itek, ngam saan ka nakayat? Alaki din, bagkatamunday ta nakabag-abadong, tapumanaw kan. Ta talaga asaan ka akayatin? Anya lakit din ay alakay. Anya laki din tarupam. Jimboy, pakawanin ng kadiya. Sana na maulit. Ang balbaliw ako na talaga. Uray pa agbalbaliw kan. Ta talaga anapunasin na namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, rumwar kan dito'y balay mi. Sa dino pa'y itan ti papanak. Awan mas no papagturungan. Kasanuag pa'y itan. Hey, anya laki dinaya. Nusikat din ay kamkamang. Irespito mo gamay, tinakaikamangam ah. Tano, imot ka lang aruday. Sakit, bastos ka ba? Oh, ang mga numit sa dayta, tin kay pagsinaan ngagasawa. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngaintay pinauluan. Imo! Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag.